Dragi gledatelji, afirmacijski tim ima riječ. Kada Sava krene, kada moje misli za njom odu, kad su moje želje gole kao jesen do pole, tada vidim samo mutnu vodu. Kada Sava krene prema brodu, dragi gledatelji, opet smo zajedno nakon kratkog Poslušao dobri Bog prigovore puka su. Poslušao dobri Bog prigovore puka su. Pa nam poštak sada s neba kralja kako treba. Učnu voda! Uč! Dođe roda!
dokazujemo svoju tezu. Neznanje je moć. Tiranija je strah žabe čine poslušnima. Nažalost znaju kako da se vode, ne bi trpjeli tiraniju i suprotstavili bi se rodi, svom vladaru. Dakle, Znanje je moć za bolji život. Današnje vladare biramo poput žaba, jer smo slijepi da vidimo, gluhi da čujemo. A ponajviše lijeni i prave neznalice, da se suprotstavimo onima koji nas ugnjetavaju. Umjesto toga, mi se takvim vladarima divimo. Zahvaljujem natjecateljima i sada bih pozvala glavnog svjedoka TV parlaonice, spisateljica i dobri duh Slavonskog Broda, Ivana Brlić-Mažuranić. Sve vrijeme vas pozorno slušam i divim se vašem zrelom pogledu na današnji život u kojem živite. Govorite o znanju i neznanju, o idolima, o slobodi, vlasti, moći. Ponekad je teško pronaći prave odgovore na neka pitanja, no zavirite li u svoje srce, pronaći ćete istinu i spoznati prave vrijednosti kao što su mudrost, rad, ljubav, plemenitost, prijateljstvo, praštanje, uvažavanje različitosti. Moju pasmu se može shvatiti na dva načina i vi ste to izvrsno primijetili. Stoga, ne zanosite se onima koji imaju novca, koji su zato poznati i slavni. Ne zanosite se onima koji žele vladati vama, čije neznanje ima moć nad vama. Nego nađite uporište u znanju koje će vam omogućiti da budete slobodni i spoznate prave vrijednosti, jer u protivnom rode će i dalje vladati, gnječiti i pljačkati, gušiti i daviti, domove nam rušiti, gnjezda razarati. Zar ćemo onda žabama biti, čučati u kalu i diviti se rodi kako šeće po žalu? Hvala vam Ivana što ste danas bili s nama. Hvala i tebi i svima vama. Evo, dragi gledatelji, došli smo do kraja TV parlaonice. S obzirom da su oba tima imala odlične argumente, danas nećemo proglašavati pobjednika, nego prepuštamo vama da donesete svoj vlastiti sud o tome je li znanje putovnica za život i koliko je nama danas znanje bitno. Lijep pozdrav do iduće TV parlaonice.
Žabica. Prvi snimci. Počestitam. Moj Žabica. Jeste li ikad Tu ostani. Tu nešto klečite, priđite još bliže.